En gruppe naboer i Tripoli. Mænd, der indtil for 2 dage siden passede deres civile jobs. Nu kalder de sig frihedskæmpere og sidder her på en lokal politistation og planlægger kampen mod Gaddafi-loyalisterne. I'm a dentist, okay? I used to live like just a normal life as any other Libyan guy, you know. I swear, the day before yesterday is the first time ever I'm holding a gun. I don't know even how to fill it and refill it and whatever. De nye oprørere bor i et velhaverkvarter i den vestlige del af Tripoli. Et kvarter, hvor der normalt er masser af liv på gaden. Sådan her ser der ud i dag. Kun få tør gå ud. Blandt andet fordi Gaddafi-loyalisterne bruger nye metoder i kampen mod oprørerne. They pretend that they are with us. They use our flag. They use the normal cars. But thanks God, our people are taking care. It happened last night, and we hear the shooting, and they escape. Now they start shooting again. I can't confirm if it's. Sometimes the shooting just to maybe following some. Maybe it's after one. How do you feel about living in this? Situationer som den, vi så lige før, ja, den fortæller altså, at der meget, meget hurtigt kan opstå panik i de her kvarterer. Der blev skudt, men det viste sig, at de var oprørere, der skød på deres egne. Men situationen den er altså meget, meget højspændt her i Tripoli i øjeblikket, og vi er endda ikke engang derhen, hvor de værste kampe de foregår. De foregår nogle kilometer herfra, inde i regeringskvarteret herinde bagved, hvor vi konstant kan høre de brag, som det medfører. Naboerne her har allerede mistet flere af deres venner i kampe de seneste dage, men for dem har tabene kun gjort kampen endnu vigtigere. If I died, okay, no problem. I mean, there's a lot of. The day before, I told you, I have two friends, my colleagues, since when we were KG, you know. One of them, he was in the army. The other was like medical assistant. Come on, man.